Fasalo kaisa pandani bisingtei Longtrai velly Bwkhaksteni Sindu Kumar Amchaini 97Family ni Brwirokno Bakjakha gas cylinder tei gas Thapa. As halo Brwirokni yago gas cylinder tei Thapa ya phare rekha MP repoti Tripura. Bharat hakotor Narendra Modi Montri Bokrok Ungman Yagulo Bharat hakotor ni joto hasteni bwri Israelrokno kuchugoti sanani nahar mungo dalbidal samung khlai tongo BJP hafang. Abo haikhaino fasalo kaisa pandani bisingtei Longtrai velly Bwkhaksteni Sindu Kumar Amchaini 97Family ni Brwirokno Bakjakha gas cylinder tei gas Thapa. As halo Brwirokni yago gas cylinder tei Thapa ya phare rekha MP repoti Tripura. Aboni yagulo pandao kok sanani thangai MP repoti Tripura sakha Longtrai velly subdivision ni sini Sindu Kumar para edisi village oro जों Ujjwala Yojana ni je scheme aro जों प्राय 97 परिबार अरनि Brwirokno जों gas मांगना बाग दंगो कारण भारत सरकार प्रधानमंत्री पुरो भारतवर्ष 10 कोटी Brwirokno अमाहाय Ujjwala gas योजना नि सुबिदारि दंगो subsidy to free gas connection mane koila mane cylinder free stove everything's free next time theke borok jokhon gas pai nai nijini poisa bai abo khenai prothom je gas cylinder painani tarpore stove painani abo phanose mane onek khorcha thangbe pray 7 থেকে 8000 টাকা to abo जों मांगनारि to pray 10 কোটি भारतवर्षनि borokno जों amai kedi to tini oro Pandawo MP repoti Tripurano karibo Bakjakha MDC Sanjoy Das Koramsora Mondolni President Brwirokno Tripura Haste Janojati Morchani Secretary Joy Bahadur Rupini Nokhoboi Kubun Ozamarok Bureau Report Chini Khorang